Maurin ko ite I-Kiribati. Kwataya ayasam tabun bobay dinanon te internet. Ayo ademanina kiron Australia dinanon te e-commerce project. Eranak pa te I-Kiribati i-makete. Ereke dinanon te computer o te telepon. Ana tabun bobay te I-Kiribati yon te internet. Type in ang www.e-makete.com.ki yon te computer. Ang kere yon te telepon. Type in I-Kiribati e-makete yon te Google Play Store ke te iTunes Store. Nakawari kita kape naman. Nakawari kita mamanang. Karigam tayo na mong soon ko ira ko bubobay. Yon na pa ke ikiraro. Ikapunga natin say pay. Kanako kung natin na jamata. Ano ko nakapuan pa yun. Amuarara di. Nakawari jawarak ato COVID-19. Diray tao. Visit e-makete.com.ki. Download Kiribati e-makete.